Mutongeri wa baraba ingende ni ambunge akaunti ya Meru Victor Karethi ne kirimpene ne kirage kwerekana ne kunjira MCO wandi adwana arerekana ati njara yekinende ne irare kire kwithukirwa kwa county commissioner rora kinyetentere chiantulele gutegorani limpithukiro irethirite gietana mbere county commissioner araithukiro ne akari barabaroranite muthuro kuma ya mpithukiro cha magita kwa magita mwankene muthuri murioki na chikinya MCO athona Victor Karethi na no mutongeri wa baraba inge bunge ya Meru muthuri wa Narua na aciethire kiripita none aja kitune ke polisi mutini wa Kangangi nyuma ya gwetwa ni kendani kithia rwaria akirikana no tumire kamera ikorutero ru ni kuringana wakiri wa Maranya amna bubu Karethi no mbere kurukwa na bodi na ketho agicoka ntuko njumene kimetwitite to yarukirine to yete record statement apparently to record statement to is supposed to be arrested no to wa kamera ile chiora inara athwana wode nara Kenya Kengeche na Kibiro we got to record statement they are arrested but fortunately to manage kumurita na police board na ero achoke renge Jumaine next week so Jumaine next week tokea kwa yakenda tona the real allegation ira agorania with I mean case ira agorania with tene ya ko korang kamera na acted in a manner that led to kora kamera ile chora ro ekomi we thought we are coming to address kato yete ku address issue and bara ba kwire lakini apparently to etherani mito kwa riri manto ya kamera ile cha kwire to try address manto ya there's 5 lives that were lost. I've demanded for full information again because he's not going to court to cover that information going forward. So to come whether this is genuine or it is politically motivated. Na kuringana nwe agule kinya kwa toka ina kairi atethwa agikira agetana mbere gutetera ndu bao muno ni thinere kurumiro ni maitha baraba kona bakiura ntu ora gukia det ni CCIO mbia non kwariria mantu ya gukarikana ara uragokwa nkithona kiambite tu kwa na statement nde anda wato ndaingirwa na inkwenda kuria antu bakubangania mantu ya kuingirwa gokwa ibamenye uturo bo muntu ibo bwina bata nkurukie bon kamera utire unde mutongerie nkaremwa ikwarie ndeto na twina atongerie barabangi ati non tuitukira kuatwa baraba kwenda tuata inyaba tuata bora ntuko we are ready and willing kuatwa for the sake of the people we represent. Akiuga thirikari mukana joe kwejana jo bimebiri atiketho kyagithia mantu ijuete rugo non to county commissioner ya nara ura kithakene anto baurawa akawa ito mwachiumia biele mathiko ya kuthira mwero nkoro twerero itwa ya ne chiumia biele tori ya ringi anto bangi baurawa nya askari baura ina matabithi askari akaura nonge akajeruiwa na tukero itwa ne chiumia biele ate answers ikoneka to wanto betu ibanenkero buduki tukero itwa ne chiumia biele tori uria this chiumia biele bi magic ya karia na ata these 2 weeks itekomba kuthira and our people are I don't know ntekomea really whether thirikari ni kuelewa magnitude ya mantu ya na ibyo tukuwa CS Matiang tutikwenda statement tutikwenda statement kuma ke president toriwa batwe action ni ombe okarika anto ibanenkero bunduki sheria ratokurukire bunge ni ombe kwa implemented kwithira ukutena kamera nyemwe kuonekana ethe tunere turi ya Meru tukara yaka thirikari kwa tukinya tukona yaka ite ku value maisha ya Meru baba ku value muno niene kamera baba kuma rureyo rwa rungi amna bubu Joseph Murangeri urani mwaniki mnene wa Njuri Ncheke augite thirikari ni biri kumira kotigiri kuja bibi biteronekana kairi arakuga thineji boja kuri Njuri Ncheke ibeje kumenya ati irumane na bisa miunda urarungamirite ntereji thirikari batuma askari baire beta ukari gutukaria nara askari batumu bakungana na twambe turuguro twakungana twaukaria antu betu batikoro tukaigwa kwi muntu ungi ukwite kairi ati no ntubwan kamera nkiuga kaujo with a reference twina mucemano wa regional commissioner itwaigerwe migambo ire kwarua ni antu ba Somali ibaugire bo ati akuru ba Njuri Ncheke ibo baere thirikari ibo bakwathana na ibo bakwenda kuinga muturo bagitangaira miunda wega kwa utweja kumenya miunda yetu ura wenda ya no ugo gwetwa ndiraso no ndu bamwetire kinyari yetwa no benderetie miunda ya Meru na tutetekeria ukara muntu eja kutumwa chore kana kuringa biashara na ithaka bia Meru tondu bo ndiraso kuringana ura akuru bakuga na ura antu ba Meru bakuga atugwa ndiraso tu wanka officer went I told kugitanga miunda ya Meru na atwebere na mpura kumpigika no ro mwikite tukamumenya nkiripotera Uru TV Mbita Muthuri Murioki.